Let us welcome His Excellency President Paul Kagame, as well as First Lady Jeannette Kagame. Nago tumumba. Perezida wa gatanu mu bayoboye u Rwanda nyuma ya Dominique Mbonyumutwa wayoboye kuva mu 1962, Gregoire Kayibanda wayoboye kuva muri uwo mwaka wa 1962 ageza mu mwaka wa 1973, Habyarimana Juvenal nawe wayoboye kuva mu 1973 akagera mu 1994, akurikiraho Pasiteri Bizimungu wayoboye kuva mu 1994 agera mu mwaka wa 2000, ndetse nawe kuva ubwo kugeza ubu. Twese turamuzi, amazina yiwe ni Nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Akaba ayobora iki gihugu guhera tariki ya 24 Werurwe mu mwaka wa 2000, uhereye igihe yayoboraga inzibacyuho. Ubu imyaka ikaba imaze kuba 25 ari kuri uyu mwanya w'ubuyobozi. Paul Kagame wari Vice Perezida mbere yo kugera kuri uyu mwanya yagiye kuyobora asimbuye Pasiteri Bizimungu wari weguye. Mbere y'umwaka wa 1994, Perezida Kagame yari ayoboye ingabo za RPA Inkotanyi zabohoye igihugu. Icyo gihe yari umusirikare wari ufite ipeti rya General Major. Paul Kagame ni mwene Deogratius Rutagambwa na Asteria Rutagambwa bari batuye itambwe ya Gitarama mbere yo guhungira hanze y'igihugu. Se wa Paul Kagame ariwe Deogratius Rutagambwa akomoka mu muryango umwe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, ariko ntiyahisemo kubaho ubuzima bushamikiye cyane ku ngoma ya cyami, ahubwo yahisemo kubaho ubuzima bwe busanzwe. Naho Asteria Rutagambwa nyina wa Paul Kagame akomoka mu muryango w'umugabekazi wa nyuma u Rwanda rwagize mbere y'uko ingoma ya cyami icyura igihe. Uwo akaba ari Rosalie Gicanda. Paul Kagame niwe muhererezi mu muryango wabo, akaba avukana n'abandi bana 5 bakuru kuri we ndetse nawe wa gatandatu. Mu gihe ivanguramoko ryibasiraga bo mu bwoko bw'abatutsi, umuryango wa Paul Kagame uri mu miryango yatotejwe, maze abasaga 100,000 bakava mu byabo bagahungira mu bihugu by'abaturanyi. Mu mwaka wa 1959, umuryango wa Paul Kagame warahunze ujya kuba mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'u Rwanda, aho wamaze imyaka 2. Hanyuma baza kwerekeza mu gihugu cya Uganda. Abo bagiye kuba mu nkambi ya Shungerezi. Icyo gihe hari mu mwaka wa 1962. Paul Kagame yari afite imyaka 5 gusa y'amavuko. Muri icyo gihe ni nabwo Paul Kagame yaje guhura bwa mbere na Fred Gisa Rwigema waje kuba inshuti yiwe ikomeye. Paul Kagame yatangiriye amashuri hafi y'inkambi y'impunzi, aho we n'abandi bana b'impunzi bigiye Icyongereza bagatangira no kumenyera iby'umuco w'Abagande. Ku myaka 9 y'amavuko yimukiye ku kindi kigo cy'amashuri abanza cya Rwengoro mu birometero bibarirwa muri 16 uvuye aho, maze aza kuharangiriza amashuri abanza afite amanota meza kurusha abandi mu karere, biza kumugeza mu kigo cya Ntare, kimwe mu bigo byiza kurusha ibindi muri Uganda, dore ko na Perezida Museveni wa Uganda ariho yari yarize amashuri.
Paul Kagame yapfushije se mu myaka y'1970 ndetse muri icyo gihe aza kuburana na Fred Rwigema ataraza aho aherereye, maze ibi byose bituma amanota yagiraga mu ishuri agabanuka, ariko ishyaka ryo kuzarwanya icyatumye we na bagenzi be b'Abanyarwanda bahunga igihugu bakomokamo rikomeza kwiyongera. Yavuye ku kigo cya Ntare arangiza amashuri yisumbuye ku kindi kigo cyo mu mujyi wa Kampala, ariko ntiyagira amanota yo hejuru cyane nk'uko byari bisanzwe. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, Paul Kagame yasuye u Rwanda inshuro ebyiri, mu mwaka w'1977 no mu mwaka w'1978. Icyo gihe yari umusore uri hagati y'imyaka 20 na 21 gusa y'amavuko. Yageze mu Rwanda aza no kubasha guhura n'abandi bo mu muryango we, ariko kuko yari azi ko ari impunzi akaba ashobora gutabwa muri yombi, byatumye agira amakenga, maze mu gusubira mu Rwanda yinjira mu cyahoze ari Zaire, aho guca ku mupaka wa Uganda ngo hatagira uwagira icyo amukeka. Icyo gihe nibwo yakoze ibishoboka byose amenya neza igihugu, uko abantu babayeho na politike yacyo, anagira abantu amenyana nabo. Ibi bikaba byaraje no kumufasha mu myaka myinshi yakurikiyeho. Mu mwaka w'1978 Fred Rwigema yongeye kubonana na Paul Kagame, maze Rwigema amenyesha Kagame ko mu gihe atarahari yabashije kwihuza n'umutwe w'inyeshyamba za Yoweri Museveni wari uri mu gihugu cya Tanzania, dore ko Museveni icyo gihe yashakaga guhirika Idi Amin wayoboraga Uganda. Mu mwaka w'1979 Fred Rwigema yasubiye gushyigikira Museveni mu ntambara bari bashyigikiwemo n'ingabo za Tanzania ndetse n'abandi Bagande bari barahunze igihugu, maze batsinda Idi Amin bamuhirika ku butegetsi. Gutsindwa kwa Idi Amin byatumye Kagame n'abandi basore b'impunzi babifashijwemo na Fred Rwigema bihuza n'ingabo za Museveni wari waramaze kwinjizwa mu bagize guverinoma y'inzibacyuho. Kagame yagiye muri Tanzania, maze leta ya Tanzania yari ishyigikiye ubutegetsi bushya bwa Uganda imuha imyitozo mu by'ubutasi. Mu gihumbi 1980 muri Uganda habaye amatora, maze Milton Obote aba ari we uyatsinda. Museveni yanga kwemera ibyayavuyemo, ndetse we n'abo bari kumwe bahita begura muri guverinoma yari igiye kuyoborwa na Obote, bayoboka y'ishyamba ngo bazabashe guhirika Obote. Kagame na Rwigema nabo bahise biyunga kuri we, bagamije icyambere kurwanirira impunzi z'Abanyarwanda zicwaga na Obote, ariko banafite umugambi wo gushaka ubunararibonye bwazabafasha gusubira mu gihugu cyabo bagatahukana n'izindi mpunzi. Mu 1986 ingabo 14,000 zirimo Abanyarwanda 500 zafashe umujyi wa Uganda. Museveni aba perezida, maze Kagame na Rwigema ahita bagira abasirikare bakomeye mu gisirikare cya Uganda. Kagame icyo gihe yari akuriye ibiro by'ubutasi. Mu mwaka w'1989 Perezida Habyarimana wayoboraga u Rwanda hamwe na benshi mu basirikare ba Uganda bashyize mu majwi Museveni kaha impunzi z'Abanyarwanda imyanya ikomeye mu gisirikare, maze biza gutuma abakura kuri iyi myanya, ariko bakomeza kuba inkoramutima ze. Ibi byatumye bakaza umurego wo gushaka uko bazabohora u Rwanda, baza kwinjira muri RPF yari imaze igihe ishinzwe, ndetse Fred Rwigema ahita yiyobora nyuma y'igihe gito ayinjiyemo, maze bakomeza ibikorwa byo gutegura intambara yo kubohora u Rwanda. Mu kwezi k'Ukwakira 1990 ingabo zirenga 4,000 za RPF zari ziyobowe na Fred Rwigema zinjiye i Kagitumba, bagera hafi ibirometero 60 uvuye i Gabiro. Icyo gihe Paul Kagame ntiyari ahari, yari mu masomo ya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fred Rwigema wari uyoboye urugamba yarashwe ku munsi wa gatatu w'igitero, maze bituma ingabo yari ayoboye zishoberwa. Perezida Kagame yasobanuye ko ubwo yamaraga kugaruka Fred Gisa Rwigema amaze kwicwa yumvaga atazi aho azahera. Bamwe mu basirikare bakomeye yahasanze batangiye kumubwira ko ibyiza basubira muri Uganda, bagasaba Perezida Museveni ko bakongera kuba muri Uganda nk'impunzi. Aha ngo amahitamo yari abiri: kwemera kongera bakaba impunzi no gukomeza urugamba rutoroshye, ari nacyo cyari gikomeye cyane, ariko ni nacyo bahisemo. Abenshi muri aba basirikare ngo icyabateye imbaraga zo gushikama bakarwana urwo rugamba nuko bari bayikuyemo ibitekerezo byo gusubira muri Uganda nk'ingabo zatsinzwe ngo bongere basabe guhabwa umwanya nk'impunzi.
nuko baje kwiyemeza ko bagomba gushaka uko bisuganya bajya mu bice bitari kure cyane y'umupaka wa Uganda berekeza mu misozi. Kagame ubwo yasubiraga muri Afurika akayobora urugamba, ingabo zari zatatanye ku buryo hari hasigaye abatarenga 2,000, ariko yarabahuje barisunganya banasaba ubufasha mu mpunzi z'Abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye. Maze muri Mutarama 1991 Paul Kagame n'ingabo ze bongera gutera u Rwanda banyuze mu majyaruguru, babikora batunguranye kuko bari barabanje kwisunganyiriza mu birunga. Intambara yarakomeje bigeraho hatangira imishyikirano y'amahoro yaberaga i Arusha muri Tanzania, ari nabwo abatutsi mu Rwanda batangiraga kwicwa cyane. Byarakomeje kugeza ubwo indege ya Habyarimana yahanurwaga mu 1994, amasezerano y'amahoro yo gucura impunzi atarashyirwa mu bikorwa. General Major Paul Kagame n'ingabo yari ayoboye bahangana noneho n'urugamba rwo guhagarika jenoside rwaje gusozwa muri Nyakanga 1994. Tariki ya 10 Kamena 1989, Paul Kagame yashakanye na Jeannette Nyiramongi wari warahungiye i Nairobi muri Kenya. We n'umuryango we bakoreye ubukwe mu gihugu cya Uganda. Kagame yari yarasabye abo mu muryango we kumurangira umugore ukwiriye, baza kumurangira Jeannette maze ajya kumusura muri Kenya, nawe musaba kuzamusura muri Uganda. Jeannette yakunze cyane gahunda ya RPF yo gushaka uko impunzi zazatahuka zigasubira mu Rwanda mu gihugu cyazo. Bakomeza umubano wabo, igihe kiragera bararushinga. Ubu bafitanye abana 4, abahungu 3, umukobwa umwe. Imfura yabo ni Ivan Cyomoro Kagame, ubuheta ni Ange Ingabire Kagame, hagakurikiraho Ian Kagame n'umuhererezi wabo Brian Kagame.